namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel aka gazeta vuya bana loko ha ha ri busy vhele khe enjoy beef ya khulubeni aka gashi leyi nga ku hiseni no hlamala mina ku na kokwana Afrika yi nghenini mani la yi nga busy mani na General Gwavulani so hi ti 22 ta May kokwana Afrika vhele yi fike yi endla live ka akhawunti ya yona la mina ni nga fika ni hlamula ku siku ni le ka hina manjheni la yi ngo sungula General a hi pfuleni hi twa ku ti ri ni timhaka Master T ahee minjhani hi pfukeni minjhani wena Tsekani Baloyi wo tirha ka Xilumani General Gwavulani i nga vulavuli hi mina na ndihi loko i vona vavasati kasi va gangisisa swona sweswo that's why na vito ra vavasati va gangisa swo vavasati sweswo loko i vona vavasati hi ku fonyafonya i nga ni toloveli ka i nga ni toloveli na switsongo la ku chava vanhu me ni nge pfuki ni ku chaveni Tsakani Baloyi General Gwavulani ni vula wena ni vula loko i la ku tlela na vavasati i nga katsakatsi vito ra mina u nga tleli na vavasati a tithoyilete hi vito ra mina u tleli na vavasati a tithoyilete hi vito ra mina ka mabunda leyi no ku wona wena I'm warning you no ku wona nga fambi vulavula hi mina a ni ku chavi futhi request la ni ku lavi nghena la no a ni ku chavi futhi va fambi vulavula hi mina loko vona vavasati fambi vulavula hi mina wa yi fane vulavula hi mina wa yi nga gangisi leswi gangisisaka swona vavasati nga ni toloveli wena so vhele nkuna hi tiva General Gwavulani ya ve ri general manager le ka Xilumani hotel na mabazi vhele yona general manager le so ho hlamala va yi suki kusuka laha kokwana Afrika ku hi sayiti ra wena swiloko yi nga twa ro karhi ku general a yi vulavula hi yona le ka mabunda le so ya eka mabunda vhele ka mabunda ngoma ka mi nga swi hi le Giyani kahle le Giyani loko ma wu nghena hi le Giyani mo nghena kwala vhele hatla mo kuma it's basically more like a tavern a bottle store mo nghena mi vheta mo kuma kwala la of course yi vula kona inani kokwana Afrika ku yi hlewuwe kona hi general na mhaka leyi le ka mabunda laha hosi nkomiso tiphosata la ku a tsema kholembe vhele loko va n'wi vitanile ka mabunda so it's this area hi laha le byaleni vhele ma swi tiva ku swi tlhisiwa swi ri mix ku tlhukuriwa na swa ti-car wash so since hi le ndzeni ka doroba mi kuma ku ya ndhawu leyi nga prominent swinene around Giyani ndhawu leyi nga duma swinene yi endla swilo swa ku hambanahambana and stuff like that ma vona mhaka leyiwa ku delela ngopfu na ku kuma kholo sweswi na ku kuma kholo sweswi u fambi vulavula hi mina hinkwako lomuwa wa nga ni byeli straight loko ri na problem na mina va lava ku chavaka va ta ku rhurhumela mani ku chavi mina general a ni nge pfuki ni ku ri chavini mina loko i famba i vulavula hi mina thyaka swi fikini tindleleni ta mina ni nge pfuki ni ku chavini fambi vulavula hi mithaka njhanjhani i rhandzana na vavasati lava inani i nga ni katsi mina ni nghena kwini kasi mina okay hoy hi fast forward anyana just to ku maybe ku ve na point yo karhi hi nga yi komisa ku yini because swo tala hi swi twi ngu yi ra hi n'wi chavi and i vulavula yona hi mhaka la ku gangisa vavasati so a hi twi ni yin'wana section yo ku nga ku ni le ka yini kahle because a ndzi za ni twisa kahle context ya kokwana Afrika ku ni le ka yini laha u famba vulavula hi mina u kume college ni ta xin'wana xi ni fonerini laniwa xi ku ku vulavula na kha vulavula hi we ka mabunda i la ku rhandza na vavasati hi vito ra mina u Gwavulani Tsakani Baloyi ni vula wena Tsakani Baloyi wa ti tirha ka Xilumani
hayi a swi twa ri ni ku foni n'wansati wala ri kwale ka mabunda kwale a fonele na kokwani Afrika maybe ku nga ku ri ntiyiso maybe kwana hi nga ti ku ri vanhu lava holovaku vhele kokwani Afrika na Gwavulani general so swi nge ti out of the blue ku twisisa ka mina so maybe ku nga ku ri ntiyiso we never know kokwani i general Gwavulani a ni za ni vona yi vula nchumu a ya na Facebook I think maybe a yi ta yi hatla yi posta ka Facebook so on TikTok I follow him na vona ti-videos ta yona to tala a ni za ni vona yi vulavule nchumu about this matter sure maybe mhaka laha yi za yi fika hikwaa yi ta yi kha yi vulavule hi swona already yi kha yi tshembisa ku rhunga yona ne kokwana Afrika so swi komba na ku hungu a ri za ri fika but I think after this video ri ta se ri fikini ku hey yini ku chingeriweni kokwana Afrika and stuff like that nga ni toloveli na nyani a se tshama mi vulavula hi ku biha eka xilumani endlini leswi nga swi endla okay a na ha tirhi kona i tsakini se sweswi wa lava yini lexi xi lavaka loko i hlangana na vavasati he fonyo i fonyo wa yini kasi na ni ku onheleni a n'wanuna kahle ni vona na hi swisuti sweswo a n'wanuna kahle n'wanuna a nge vi na swisuti mani a n'wanuna kahle wena nga fambi ni vulavula ku biha mina ni nge se tshama ni ku dyohela hayi as I've heard swi komba na ku va na history yo karhi because ni twa se yi vulavula na hi le ka xilumani yi kombisa ku yi ze hi ku tirha le so loko khe hi yingisela vhele swi tikomba ku hi yona yi blame inani general ku hi sayiti ra yona kokwani Afrika ka point ya yona kwalaha so ku vhele xitori laha xi one sided so hi to swi report as it is if general Gwavulani yo hlamula ka TikTok swi nga saseka hi kota ku twa na xitori xa yona because at times xitori loko xi ri one sided swa hlupha yena because munhu lowun'wana i wina simple since lowun'wana a hi koti ku va hi twa xitori xa yena nga fambi i vulavula ku biha hi mina wa ni vo ku tshika vanhu a deni mali ku tshikini me ni nge ku tshiki Gwavulani ni nge ku tshiki mina ende ni nge miyeli ya swa ku wena ni ntukulu wa Mazulu ni ngheni yaleyo mina ni mxengu mina Chavalala ni nge ni ndli nchumu mina ntukulu wa Mazimbabwe mina nge ndli nchumu hi lani kona hi nge ndli nchumu wena hayi suka kusuka yi tshembeni kokwani Afrika mara imagine yi khompeta na general ma yi tiva general leyi ni tshame yi vona in reality nga suku tsutsuma no va yi bayizerini i fambi vulavula hi me hinkwako lomu wa giyani ni ze ni fanele swi ni endla swin'wana swimbirhi swi kasi ka bot mina n'wi dyohela yini Gwavulani ni ku munhu waloyi ni tiva ne le ka WhatsApp ni bula na yena ni viewer status xa yena i khale na munhu waloyi hi ri swin'we a ku a nga ku rhandzi leswi a swi vulavulaka a nga vulavuli kahle it's fine so far hi le ka 7 minutes a ni siza ni twa yi boxa ku i ncini swilo leswi general Gwavulani yi nga swi vula loko yi byela vanhwanyana lavaya so ni ta kombela hi skipa leswin'wana hi maybe nga ze hi swi twa ku hi swini if not hi ngo pfula sections leyi nga ta yi kha yi khavhara yin'wana information huma ka ngove a lokixini le lokixini a ni humi a na nini mimi that's why na le ka xilumani hi lero un'wana na un'wanyana i fane i n'wi pipa hi lero i pimpini va pimpina me lo mi tshika mi suka ni mi siya na swilo swa n'wina ndo suka ni mi siya hi vona ku swi ta ya kwini mahlweni na no cincacinca va makhaniki sweswi timhaka ta wena hi wena i onhelaku Howard Mashava i nani wena n'wi onhela business mixadwa n'wi onhela business i hlongorisini mina na vo tali va hlongorisini i hanya njhani kahle wena tsakani mara wena fane ri ntombi once okay hayi kwate ku dlaya kokwani Afrika a to hlangana himpela hi ngalo vona na xikandza nga ntoloveli wena hayi kwate ku dlaya
swi komba na ku a yo kwatisa ngopfu na mhaka ngopfu yo hleva la i ku swi vuyise mhaka ya khale ku ya se hetelela la yi kombisa ku yi hlongorisiwe hi general kwale ka xilumani swi komba yi ri mechanic and obvious mi nga kuma ku a endla timali to karhi ta kahle vhele since vhele ma swona ku it's a huge business there ku na timovha to tala and even buses yeah. Fambisisa na vanhu eku hi na xibamu ku ri hi ku thoyi xi xexo mina swi tivi thoyi xi xexo na xi tiva xexo swibamu swa matuva kama mi famba mi khoma swibamu swa matuva laha giyani laha mi chaviseta vanhu tana laha hi ta vona xibamu swa straight nandi sukela ku lava ku ni delela wena famba khoma swibamu swi ku tikatika na marhaku malama wena nga ku ntombi mina ni nga mi toloveli mina general i ta tikuma hansi tidirese teto hi mpama fambi ni vulavula ku biha ni ku endle yini lexi ni nga ku ndlela movha a ni ku lunghiselangi taxi ni ku lunghiselekangani taxi yi ri la ku zana dread mpama a yi koti ngopfu kona Afrika hi koti ngopfu but by far ni twi loko a yi le ku revealing the information already le ka 13 minutes ku hi video ya yona ku sala only 6 minutes but ni twi na ku a yi le ku loko swi humesini ku yi hlewe swi ku yini ma vona mhaka leyi so hi ngo vula tani ku hopefully ku nga ku ri ntiyiso a va hembani vanhwanyani va kona ku hi sayiti ra mina hi nga swi vula tani yeah. N'wana wa njhani wa marhaku mi kuma ma yimini mati hi nga ku lombala pampers nga ni toloveli nandle na vuya hi life na madyambu na vuya na ha ri busy sweswi le workshop na ha tirha timovha ta vanhu ni heta na ku vuyela general Gwavulani na vuya kwalano otherwise ni foneli kumbe i recorda ka WhatsApp na yona nambara ya mina otherwise ni le ku vuyeni ku ta tika wena nga ni toloveli sharp teto timhaka yi ve yin'wana life a ya ha vuyangi yin'wana na mi guys timhaka no ti vonisa swilo no hlamala na mina hi live yaleyi nga fika yi nghena from kokwana Afrika hi switwini swo tala summary yaleyo general Gwavulani ku hi side ra kokwana Afrika yi ri lale vavasati kwale ka mavunda leyi swifoni swin'wetana swo ringana switho swi kha swi kombisa the same information against yona general tani swi mi swi twa kwalano ende loko swi linkaneka ha swi twa ku swi tlhela swi fambisana na khale ka kwale a yi tirhaka na ku hi hlamusela ka yona vhele le ka xilumani ku yi cancisiwe ntirhweni hi general ku hi sayiti ra yona vhele mi swi twa kwalano no wa chansa swa swibamu yi tlhela yi chingana hi ta swisodi leswi of course hi nga swi twa kwalano so xitori xexo guys mi ta mi kha mi khometa biloko mhaka mi yi vonisa ku yini mara kona hey yi rhongoni general but of course the information leyi hi nyikaka loko kona Afrika a yi complete in a way a yi revealangu general yi te yi so mi kuma ku na hina hi salaka question mark in terms of that but yaleyo mhaka guys leswo